Hana hailam sugadro no kon boro khini tag and entertainment YouTube channel. Guys naidi jeta PAN card by Aadhar card link khaitani kisa problem oma hai face khlai nangka. Naidi ang khroksani PAN card by Aadhar card link khaitani wo payment khaitani wo kisa problem ngi thangka hangka ani 1000 taka loss ngi thangka. Gai jenon nini bo mane ngi mano loss ngi mano abani bagi tini ne off video. Gobang kuk borok ni no jeta PAN card by Aadhar card link khlainani nango abo chum jotona saimano nge PAN card by Aadhar card link khaina bagai ngai rang 1000 taka nangnai ang abo video nang no ready kha nge tini nong no completely video process no phunuk nai jeta PAN card by Aadhar card link boma haike khlainai mane khlainani bagai tam process khlaina nangnai mane bobo haike rang pe ma khainai Aadhar card by PAN card link khaina bagai hinke Aadhar card by PAN card no ma tongna hinke sung kaisa e-filing ni kaisa website sung thangmani yagla a jaga link adro sung click khainai sung ding ma khayo a jaga o PAN card by Aadhar card sung number sinai aban yaglong ka a jaga o payment through ni option thainai aban yaglong ke PAN card ni details a jaga fill up khaina bagi phainai ga a jaga renai ruman yaglo a jaga o payment khaini option phainai aro net banking UPI ama haike phainai bebo a jaga o tinta category tongo kaisa hangkai income tax galas ni ge fee te Aadhar payment tongo ike ang tam khaika jeta Aadhar fee Aadhar payment no click khaimani bising tei anirang borok mane hincho emna kai new hangka kai rule hangke tamo uje mane chalan tanata uje income tax so mane click ma khaina namo ara click khainai process khlai payment khai de kan ka kaino 24 hours ba 48 hours nasinga namo nasingma niya gulo hangka teisa validate khaina namo nge tini no nang suda PAN card by Aadhar card boma haike link khlaina ni amne bagai payment khlai no phunuk nai te validate ni video hangkai next so no nang phunuk nai nga phadi ang no tabu mobile screen na tlangai phunuk nai je boma haike Aadhar card by PAN card no link khaina bagai sing payment do khlaina Guys, gang plus gang e-filing ni search khlainai Google hamani yaglo home phainai ti income tax repayment phainai aro click khaidi click khaimani yaglo ngai oma hai quick links phainai a jaga nang link Aadhar status click khadi nini Aadhar by PAN card link tong check khana bagai tolani ke link khaimani link Aadhar ngai link Aadhar status click khainang no phunuknai je borok ni Aadhar card link dangkha ingya boba hike check khlai abo sakang no kicha phunugiri wana boba hike khlai Kicho luringo ngawni yaglo ka borok ni PAN card number seiridi ara PAN card number sano tolawa hangka Aadhar card number sano Aadhar card number fill kerdi abani yaglo hangkai o jaga view link Aadhar status nai di o jaga PAN card not link with Aadhar hinchawa o jaga link Aadhar click khadi link khaina bagai link kari kho borok naman bagai link Aadhar nukjago ngaro PAN card by Aadhar card teisa haina hai fill khai maranai khaina bagai ta hingka abani yaglo hangkai angoro fill khai paika tei validate click khadi validate click khaimani logi no nai dio jaga o kaisa je payment details not found hini phaika jaga PAN with minor head nei inko jaga o busuk fee tan 1000 taka borok phunugiri ka nga continue to pay through e-pay tax ni nukjakha inka ni e-pay tax phaiyi o jaga PAN card tei PAN card number no jaga confirm ni bagibo fill khaiyi tolao hingkai mobile number a borok ni ebani ni a jaga o Rima rinai je borok ni PAN card by Aadhar card link khainani a borok ni mobile number no maranai Rima ni yaglo hingke no oyang tolano rok site no khana yango right to continue rima logi no a borok ni aro OTP thanai a OTP no jaga fill khairi desa hainai continue nai continue paiba kangke no oro norok no khana you have successfully wallet through mobile OTP continue hinchawa jaga borok bu murok te PAN card number phaika continue phaika Continue payment yaglo hangke no jaga nai di payment khaina bagai tinta option angno plus kana saka video puilao gaina o jaga fee Aadhar payment ang click khaimani bagai anirang borok mali hinjau ge income tax sung ma khainai aro process maranai PAN card by Aadhar card link khaina bagai ora kamai khel khaidi assessment year 2024 to 2025 no o jaga select khayai nai o jaga type of payment ora minor head okai o jaga Aadhar je receive pass 500 no ma toni nai amon yelo continue ma khainai te o jaga already no 1000 rupees o jaga select khaijak tongnai ta borok PAN card number amon yelo continue khainai
continue khlai rimani logi logi no o jaga o payment khaina bagi kabangma category option phayo jete net banking debit card ni option rok inke nung je bai nung khlaina mo chungo payment ang tei khlai redi inke ang gayani jeta bank HDFC bank bai ang tabuk payment khai rinai inke ang select khainai select khamani galo continue rinai continue phaikan ko jaga pay letter tongo tei pay now tongo pay now click khadi pay now click khaimani logi logi no kisa loading nai loading mal niya galo terms and condition kisa pori wi nai agree o click khainai tei submit to bank to khainai submit to bank khaikan ka jaga welcome to HDFC bank jawa jaga o click here click khadi nini net banking o thanai ke 1000 OTP thanai nin register mobile number OTP wi nai continue khlaikan ke o page of hainai इनके ओमा हाई पेज फाइनाई जेटानी ने सक्सेसफुल नी पेमेंट खाइमानी दा चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल माने चालान तानमानी पेमेंट सक्सेसफुल काइनी फाइनाई इनका आ बरक नी जेटा पेन कार्ड बुमुंग ते असेसमेंट और फाइनाई ते रांग बुसक तान आउन कंटिन्यू खाइदी आ डाउनलोड खाइनागदी जेटे पीडीएफ नो आ रिसीव कॉपी नो जे मनमानी आपनो नं कस्टमर न रोई रिदी नंखा आधार कार्ड पेन कार्ड लिंक नंखा नायना बागै और लिंक आधार स्टेटस क्लिक खाइनाई क्लिक खाइ आ कनै हाने हाई ते वैसा लोडिंग नाय और सिगांनि हायनो पेन कार्ड बा आधार कार्ड फिल खेरेनाय इनके ताक बजागा लिंक या खनि साव हाय हाय लिंक आधार जों क्लिक खेगोनाय क्लिक खायै वैलिडेट मा खायो वैलिडेट खायका हंगा कैसे निनी पेन कार्ड बा आधार कार्ड लिंक नंनाय आ पेमेंट खायमान या गलथा नों सालसा तंगि पन वैलिडेट खायमानो हंगा दं भिडियो फुनना बागै आं नों मा खलाय फुनुका इनका जगह हाय हाया बरक नि पेन कार्ड आधार कार्ड लिंक को खायना बागै फिल करनाय योर पेमेंट डिटेल्स आर wallet please click to continue process निचौ इनका जगह जो तो डिटेल्स फाइनाय अमाउंट फाइनाय रां फाइनाय इनके अब नियालो कंटिन्यू खायदिन छौ कंटिन्यू खायमान नियागलो हंके न आ बरक नि बुमुंग ओ जगह सेलेक्ट खायदि जेता आधार तंगमानी तर सैरिदि ते मोबाइल नंबर फिल खाया कनै तलाव दुईटा ऑप्शन तंग आ जगह आई एग्री ओनली बाट इन आधार इनका आधार तमुन दे बाट सिमि तंगा बर लिंक आधार क्लिक खाई नों मारनाय इनके आं सावा ओ काहिनी जेटा बक्स न फिलअप मा खानाय बोलिया गलो लिंक आधार क्लिक मा खानाय क्लिक खाई रेका हंगा काइनो जेटा और प्रोसेस नि फाइनाय ताम निके भिडियो लगै थांगन हनै आंगा फुनुलिया आंगा नेट बकिसा हामिया गै थंखा गाइस नरक सायमान kana ga oba haikeno पेमेंट खाइमान यागलो नों आज रिसीप न डाउनलोड खालाय पाइदि डाउनलोड खालाय नों आ कस्टमर न रि रहदि इंगाय बा नों निजिनि साक नैगे बा नों टनि रिदि ओलो गाय तेवाइसा पेन कार्ड बा आधार कार्ड लिंक दांखा यानाय ना बागै पेन कार्ड आधार कार्ड नि बागै ई फिलिंगो थांगै हायना हाय आव वेबसाइट थांगै आरो लिंक आधार स्टेटस क्लिक खाइनाय आ जगह लिंक आधार ते फिलअप खाइ आधार कार्ड बाय पेन कार्ड नंबर रुइने आ जगह टर्म्स एंड कंडीशन परिवै आरो दुईटा ऑप्शन दङ काइसा फर्स्ट नि ऑप्शन के निनि आधार कार्ड नि बाय निनि पेन कार्ड नि डेट ऑफ बर्थ दङ मिस्टेक बा कुं बरक नि अबाहाय करिबा डेट मान माने पेन कार्ड तंग फियाबा आधार करि बा आधार तंग पेन कार्ड करि ए आमा हायरनि क्षेत्र हंगाय नरक फर्स्ट ऑप्शन चूज खादि के सेकंड हंगाय जे जारा पेन कार्ड बाय आधार कार्ड काइनि न एकदम करेक्ट एक्जेक्टली डेट मंथ ईयर यदि करेक्ट हंगाय नरक आ सेकंड न चूज खादि क्लिक खाइनाय तलनि सबमिट दिरि हंगाय न नोंनि पेन कार्ड बा आधार कार्ड लिंक प्रोसेस सक्सेस ama haita guys nurok saimon kana ga oma hain related video nai tana mujumi tong kai kon borok ni tag and entertainment youtube channel tama khainai subscribe khai tondi chala ge tong kai o video no kaisa like na ta pogli tin rone friend chong thani wo share khai di ga hain hain rok next video malai khnai jotona na hambai ba